tuboneyeho kugusuhuza kandi tugushimira weho mukunzi wa Humura TV. Amahoro n'imigisha biva kuri Yesu Kristo nibibane nawe. Iyi ni Humura TV, wa murongo mugari ukugezeho ijambo ry'Imana, ubuhamya n'ibindi biganiro bitandukanye by'iyobokamana. Tuboneyeho kugushimira weho ukurikira ibiganiro byacu 5 kuri 5, by'umwihariko weho warangije gukora subscribe, warakoze. Imana y'amahoro igiye guha umugisha. Nawe ubonye ibiganiro byacu ari bwo bwa mbere cyangwa ukaba utari wakora subscribe, nta kindi usabwa kugira ngo utajya ucikwa n'ibiganiro byacu tugenera abagenerwa bikorwa bacu ba buri munsi. Urasabwa gukora subscribe ugakanda no kunzogera. Ibi bidufasha kugenda tukugezaho ubutumwa bugufi bukwereka ko hari ibiganiro bishyashya tukugejeho nk'umugenerwa bikorwa wacu wa buri munsi. Twihuse tugira ngo tugaruke ku nkuru yacu y'uyu munsi, aho dufite inkuru ibabaje, inkuru y'agahinda n'umubabaro, ikaba yatumye n'amarira atemba ku matama. Iyi nta yindi, ni inkuru igendanye n'urupfu rwa John Memba Magufuli. John Memba Magufuli yari perezida wa Tanzania, akaba yitabye Imana mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu, aho byatangajwe na televiziyo ya Tanzania. Impamvu ituma tushaka kugaruka ku rupfu rwa John Memba Magufuli ni iyi ngiyi. John Memba Magufuli yari perezida uyoboye Tanzania, ariko akaba yaragaragaje gukunda Imana kugeza no mu rwego abishishikariza abenegihugu cya Tanzania. Uyu John Memba yagaragaye muri uyu mwaka ushize ashishikariza abenegihugu, aho yabashishikarizaga kwiringira Imana no gusenga Imana, abereka yuko Imana ari izabafasha kubarinda iki cyorezo cya COVID-19. Ubwo hadukaga iyi ndwara ya COVID-19 igera muri Afurika ndetse no muri ibi bihugu by'ibituranyi harimo Tanzania, Burundi, Kongo n'ibindi bihugu tugenda duhana imbibi, John Memba Magufuli we yagaragaje yuko iyi ndwara itamuteye ubwoba, ahubwo abenegihugu bagomba kwiyiriza ubusa bakigaragura mu mukungugu bagahamagara Imana, aho yatangazaga neza yuko Imana ariyo yonyine izabasha kubarinda no kubakiza iyi ndwara ya COVID-19. John Magufuli ni umuperezida umwe mu bagaragaza neza bakanerura neza ko yari umuperezida ukunda Imana, ndetse akanayiha icyubahiro, ndetse akanayikundisha abenegihugu yabaga ayoboye mu gihugu cyiwe. None kuri ubu John Memba Magufuli Imana yarangije kumwishyira. Nk'uko twakomeje kugenda tubivuga, John Memba Magufuli wari perezida wa Tanzania yitabye Imana ku myaka ye 61 azize uburwayi bw'umutima, aho yaguye mu bitaro byo mu mujyi wa Dar es Salaam aho yari arwariye. Inkuru y'urupfu rwa Magufuli yatangajwe mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu kuri televiziyo y'igihugu ya Tanzania. Visi perezida w'iki gihugu cyo muri Tanzania yatangaje yuko John Memba yitabye Imana azize uburwayi bw'umutima. Yagize ati yishwe n'indwara y'umutima aguye mu bitaro byo mu mujyi wa Dar es Salaam aho yavurirwaga. Nyakubahwa Magufuli yajyanwe kwa muganga ku wa 6 Werurwe 2021 mu bitaro byita ku ndwara z'umutima Jakaya Kikwete. Mu ijwi ryuje ikiniga cyinshi, amarira amuzenga mu maso, Suluhu visi perezida wa Tanzania yavuze ko mu minsi 2 ishize aribwo uburwayi bwa Magufuli bwakajije umurego, atangira kwitabwaho mu buryo bwihariye, nubwo byarangiye ashizemo umwuka. Magufuli yari amaze imyaka myinshi arwaye indwara y'umutima yitwa arterial fibrillation. Umuntu urwaye bene iyi ndwara umutima we utera cyane bidasanzwe ku buryo ashobora kugira ibyago byo kuba imitsi yo mu bwonko yaturika, cyangwa se umutima we ukaba wahagarara mu buryo butunguranye.
binajyana n'ibindi bibazo kandi bijya biterwa n'iyi ndwara y'umutima. Icyo gihe umutima uba utera mu buryo budasanzwe bugoye kuba bwagenzurwa, usibye kuba uyirwaye akunda kugaragaza ibimenyetso birimo kuba umutima we watera cyane, ashobora no kubura umwuka cyangwa se agacika intege. Mu itangazo yagejeje ku banyatanzaniya, visi perezida wa Tanzania Samia Suluhu yavuze ko iyi ndwara Magufuli yari ayimaranye imyaka irenga 10, aho yagize ati yari ayimaranye imyaka isaga 10. Yavuye mu bitaro ku wa 17 Werurwe, akomeza imirimo ye ku wa 14 Werurwe. Yumvise amerewe nabi, ajyanwa mu bitaro bya Jakaya Kikwete, akomeza guhabwa imiti, anitabwaho n'abaganga b'inzobere bo muri ibyo bitaro yavurirwagamo, ariko kuri ubu akaba yamaze kwitaba Imana. Yasobanuye ko gahunda yo kumushyingura abazayimenyeshwa mu minsi iri imbere. Ati igihugu cyacu kizaba mu gihe cy'ikiriyo cy'iminsi 14 kandi amabendera azururutswa agezwe muri 1/2. Imana imwisubije imuhe iruhuko ridashira. Tuboneho kandi kugushimira weho wakurikiranye ibiganiro byacu kandi ukomeza kutwereka ko udukunda. Iyi nkuru ubaye uyikunze wakanda like, ubaye hari abandi wayigezaho wakora share, kandi ubaye hari igitekerezo, inyunganizi, inama wakwandika muri komenti. Nitwasoza rero tutakubwiye ngo amahoro n'imigisha biva kuri Yesu Kristo nibibane nawe. Uyu munsi Uwiteka aguha ibyo umutima wawe umwifuzaho, kandi uyu munsi Uwiteka akuragire neza. Amahoro ava ku Mana Data wa twese abane nawe. Shalom shalom.